Sürekli dağıtın camiye, ondan sonra ama vala dağıtın, indi Kur'an'ı dukandın, siyer'i dukandın, o şura sohbet dikirin. Terörist çend jara tehdit medida javalara dişandın. Digotin neçin camiye, işe vel camiye çiye. 26 Haziran'da da hatın camiye melmeja okir be cemaati. Şu an tevli camiye bun. Melmej kirbun, indi ام حاضرخی آخویا درو بکن گوتون لا عسكر دروانه و دخوزم براو کن اندی شهید حسین اوجی آپه مبو گو جوارا لازمه و امسکی جامعه دانه برا سوله خوش بکن ورن جامعه چی جوارا لازم به ام نه محکومن نه فرارن و ما تشکیش خرقی نکریر برا ورن و جامعه چه عصابه ونه ام عصابه و بکن و الله خم برا هرن شهید سعید درکت عینی الوه داره جره آوه اندی آوه بخور نخور دمکی وی دکن نواخو گازیت کد و جوال خرابه جه ام عسکر براد درن در و ام حساب چه ما بکن یا جا موافق قراقول امش بسم الله تنا نوین امش وارقین جاتنا دوام قراقول بسم الله امش بسم الله اندی شهید حسین شهید سعید گازی کر گازی شهید حسین کر گو درن در و گو عسکرن گو دوی برا اوکن ورنم اینکی خبردن و تساهرن او جامعه اندی شهید حسین گازی کر گوارا تجیب که واندر گوانا نه عسکرن گوانا تروریستن گو چمکی برجی های من جمرا گوتنه ای روکی بگرن سروه اما بجله عسکرا بگرن سروه آیا وجوه به اندی شهید حسین شهید سعید گوالا این خبرات گوالا این گوای سوله سپارا پیواندانه گو سرچاوی وانجی هنکا باید کرنه جبو نه ناس کرن چمکی هنکی جی گندی نواندو چند عبجی خریب جرواتون اندی شهید حسین گو جندر درنه گو تاب کون اندر گو شو ترامیش کن شو ممکن نکن جی گو واش خام دندر دانه جبا خدا بمنه امنار چنجیان گو عسکرن جی گو براورن اندی وانا لین ارتنم در نه اندی آنین لدری خسن اندی شو سعید جی گرتبون گربون نواخو او دری او کرن دری وکرن اندی گازی ما توا کرن سکی جامعه دا به قنطاق سلاح المخسن او کرن جا شهید حسین گو مادمی اون عسکرن گو نه سویش کی من نه سیله کی من نه تشکی من گو چما علمت خن یعنی گو تشکی اوکی کی ما به گو آدر کیجان قراقل دوین و اوکی جتکن درن در وقت توی سولا وان سولا سپاره نن پیل خالی جامعه نکن من دی گو شهید حسین کیه گو شهید حسین گو ازم گو تشما اوقاسا خبر دادی گو در وان دی شهید حسین تا درکت امجی پیرا درکتن در وان اندی اماتن آوه سعی اندی ملوه داره ما لعرده نیشتن املوان جی بنر اما لعرده ما درش کرن دست ما جی گریدان مدی شهید حسین گویا و تمامون ما اوک دکن چما اون دست ما گریدن چما اون ما دکن عرده یعنی اوکی که چکی هم خوشی به هر خبر دن گوت خبر نده ویجنا و ما قطاندن و یه ما جی دست ما توا گریدان و وداره جی خود تب مال بون برای ما دان مالا و پشتا ما جی کتاون گام شهید حسین گامی ببین شهید حسین جی گاز بارا نام گو چه عصاب کی به بل ودره یکن گو نام تب خرابن ام در و عصاب تبین اولان یه مل ودره ما ترامیش کردن و شهید حسین جی برن ودره دار کی جیرانه و تیل جی پیوابو اندی شهید حسین ودره دیگر دو از بارا نام اونم در و اوگ بکن ودره چه عصاب و ودره انکی دوت گو خدای تا کابرا خدای تا ور ایجاد خلاص که ولی شهید حسین چند جرا تکبیر داد و لوه داره اندی شهید خستن شهید حسین داد sürekli iş camiye bu o şura dukhanda jar ki piramın sa evkir gola gonaça camiye var iştara tehdit da evkadken ta gafad khan hatta giriyaji şehit Hüseyin go aynı sa evkir go day go mecbur gazarım camiye go zarke kharqe go amjwara sohbet bikin bira dizya kharqe nakin ondan sonra mala kharqe nakhon گو کسی من گو وقتی ما بکنن گو عرض حسین کی ما گو وقتی که به هزاره کمش شونده من برای من ای پربن لزار که من بنرم پربن شهید علی اوجی گندی ما بو خود زانه انسان کی وسا جهاتی بو
yani gerçekten yani benzemişi Şehit Ali bu yani sangiya cihati bu cesur bu. پر جیاتی و پسمامی وی او مالا خالی ورد دیاره لی گفات خورن او دکرن دگو والله اینه دگو از جوه دعوه من هین کریه خدا زانه جوه دعوه ناقتم نها جان مجی سر مجی دوه دعوه ده هرن ورد دیاره پی اشکنجه کرن ورد دیاره پی ازیت آجی کرن خدا زانه یعنی جوان اوک نت کن منت نت تانی اوک نت کن حتی لوه داره یعنی هور اوکی ویجی yani ingevsa bu vahşet ki bu kafir ki evkeki yani kafiri İsrailci yani işte usal ani serevi farivi vi evker bunan. Şehit madenci azı bara un sürekli em şevci nadikatiyan o em düşün malamacı ondan sonra bavracı digariyan insan ki tevci maşallah yani fedakar bun o dine Xudara o hizmet dikirin dixwastin van genca van evka teveki yani devje diziye berden devje van pisitiya berden devje pekeke devje evke berden vate tev camiya da buna tev ekuna ve vahşet ve evke ne da serevi milleti ve evke vate dine xwenda nasb kirana evke kirana vate ne naskirin ne evke hereki aliki da hara bebe para göre para vahşa para evke pişti olayı gündiya me bixwe me go me ematine kuştine, ondan sonra ematine birindar kirine, tisa em neçin, em tisa biraya evin, em tisa gündiye evin. Un xebera me bikin, un eşkura bikin, em tisa gündi oralak, em bevra devam kin. Evana tev mali xo tev derxistin, ji gün derketin, ev bixwe yani. Hay şev lêdixin diçin. Dwê arê da çend salekî ew bû, hatin ji me re gotin bibin qurûjî, me jî qebûl nekir yani. Me got em nabin qurûjî, ji xwe em di gundê xwe dane. Got wê nebin qurûjî, got wê gundê we ji xwe wan û wê çaxê jî tem û ewk hebû. Yani ji xwe wê batana ser ewka me, xaya me ji gund derxin yani. Wan û dewleta wê çaxê û wê çaxê jî tem jî ewkek jî hebû. Yani vahşetka ewk nava ew da çêkirin pîlana. Nêrtin em ji xwe nabin qurûjî. O anîn çend heb gotin vay evê gunelî bibin qurûjî. Bûn qurûjî hatin, gunelî bûn qurûjî hatin. Wisa mena kirin eynî ava havîne ewke ondan sonra debrê me, heywanê me, her tiştê me, malê me tevek wisa me çiniye genim menimê me wisa ser benderê ne. Ola olayî ki di gunda bû yek ji wan hatlu kuştinê ondan sonra gotin hûn diro sêra ji gund derê قراقول هاتن حبو مالي ما تفاد او كرن هيرا ما قوم هاي ما جيتنا وعلاقه ما جيتنا وام شوم مالي خدانه براورن او بكن تعزيه هلن وتصم براي هبنا او قلنا والله غريكي ونسيرو دمكي وانو قراقول نوادا او كنا اوي بلان او كن اني مسيراج درخستم برن ام چون اندي هيركي چون با مروي خو چون شوا خانيا كرن فارقينه دركتم روی اساسیا شو گنمه ما دواره ما حیوان ما دری ما اوسا ما تب اوکر بود تب دنرات اوکن روی اساسیا ام هاتن شفارقینه ام تب گندی اورارا تب هم را هاتن قروجی و قراقل تب هم را گرتن پیشیا ما گونه چما گونه اولا اولایی بیه گو اونه هران ما گو علاقه ما اولایی بفتنه ondan sonra ام گندی هفن o ve olayı jil gunda ne biye derva biye na olay go bunlar olan din ne iştin am çan canım hatım mekir ne iştin o di genime me o hayvanı me o malama talan kirin teveki işkura bir vanu karakole o koruja tam nava da Allah xorun olan diyem jinatın am löderim valla me soz daye elhamdülillah çok şükür hatta am sağ benji و جوه دعوه اکترجی خدا زنم ت دعوه کی ام ناوینن و حتی او که کامه جبه خدا زنم به دعوه باجون حتی و تشته به مال خود به جان خود ما چا و چاخه ما تیسا به مال خود به جان خود توی شهید ما او کریه خدا زنم دچون عالیه باغچه دچون عالیه خانی ondan sonra یه عربی وان ابنا ددانه به هر دون یاردمجی و ام تیسا برای وان دا باجون چا وان فداکاری کریه
امجی سوز دادن ایشالله بیزنا خدا امجی عین توزیکا واندا حتانی سبیه مجی هبه املوان اوک بکن جوه ره اوک نکن دوان شهیدا عینی بوزی خدمت بکن بشه و برو امی ایشالله بیزنا خدا دعوان باشون شوان جامعه دا ما آنین و داره ما الوه داره عرده درش کرن دست ما لعرده گره دا و ما را کرن شوان را تبکی مال بون بره مدام دیوار و که هسته اینجی ما قطعانش خو بره ویالی آلی ویالی و اجی دنوا اولایه دا جمعی آل بدره و شده علی بدره و شده مکیج بدره و شده حجی آمد و آنجی شده میجی توک بدره و شده عبدالله شده مدنیج بدره و اندی ما چهار را کردن فیا اندی ما بدره را کردن دی شده حسین کتان بر بدره و ماجی بره مدان دیوار پشت ما کتان و اندی مسیله ها بری مدان اجی او چهار نوا آندا بریندار بود شهر حسین وقت اجماع قطعا من دوری آنین و داره ویل و داره نیش و داره تیل کیه بو تیلی گرته و آنی وی خواستم بخورا ببر وارا نچو و داره آنی به تکبیر دار و و داره شهید خواستم دو اولای داجی المال بوم حتی دیاربکر از دشخلی مسافر اولارا خاطب مال او شب وضعت ما جامعه مگو مسافر مهنه ور مالا ما اما مسلمان ها گوتن تمام الله مجی درسا سیره دکر و ما درسه برده ام آنا ورن پیته اچم ماله او لپی مدا اولای درکت تشته کمدی جنابا گند چند حف درکتن چون گندی بود daha doğrusu hatta dahpsi hava nazıcı kir. O piştiği ica jmala derketun baskını ser camiye kir. Yani evi kugotin jbuna kugotin askere o tişki visa diyetin ebu. Asker ne bu? PKK'cı bu jmala derketun mala wan himaye kir bu mala wan khoy kir bu. Şuma gişt memale denge silahı di silahı mecitine bu tiştek meratı Amerika mecundere hoş derketen. Hatta beri mala mecidan yani mala mecil karşı camiye bu. Yani usa reşe şed Hüseyin bxoji medik ve dinava deste wanda bu ku vi derxem bevin herin. Avya mara direnmişti bu net şut ku aznaim. O tekbira da hatta ku berdane ki şehit kir. Medi ve tamam avat درخصنا دروا دستوان گرید آنه و بری آنه توا شهید کنه لعردینه اویانه که یعنی جتر سوان نویرم دا دورشی گوتبن نگوتبن اویا امن زانن تدید یالنز دگوتن امن کارم ورن حتی یعنی شوفریت تو کسیش متنه بو امن کارم در کتانه یعنی که درخصنا بلکی پریوان شهیده ما قاد قایبی کردن در باز بود بلکی هنک جوان بفلتیانه جی یعنی تدید عجل خوب خدای بود ایک شوفیلین نظام بونه اما وکاک عربی تعمدم بزوری یعنی عربی برنچون حتی نیوری پریوان شهید بود جوانان حرکت تمام گندیان جا بخوب خور رویان چون هنک جوانات مساعده خوش کو ام براون هنک جی گولا پککی ما تهدید کریه ام دگنده نامینن ام هرن بوی شکلی رویان هنک جی شو قلاتن سر جنازه ماشی يعني بري جندية أو كيوان بو أنطاقي وان بو بهوالتيه مراكر بو نوع حشتي وشش خانه دا في جندية خراسد وجامد أورتاق جندا بو جواكو مارا أنطاقية نكنا وانا نداتنش دروادا في ولاية نكارم بكرنا بشش سالات تدا مان و اجا أو خاتم بون خروجي بأوقات دولتي و خاتم سيسام درخستن إشجون أنا من الكندن
شفت ما ندبن تقول نويرن تقول نزان تقول أنا نتكلم هاد قريم كسنت شو سيداش بما برن شنو أوكي برن جامي لون هاتن هوا وان كريدان وان كستنوات شن سد بري مدام متكرن درون نادشتن كاس درن عن دياران وان سروان انكيت شو لما تخستن متكرن عندر وإيبارز برحمة سعيد شو قوازي ولا إن شاء الله بفا حاكم إسلام و حاكم زگو منی نوینن گو قیامه ببینن گو کیزما چو کیزما ما گو یک دالما کی اوکا شهیدا برزه گو سلمان تجابن گو تجابه به گو وکا اوکا کتبو گره تجابه گو سلمان تزیده بونه که ما کشت جی هاتن سر اوکا ما کش بونی دعوا ما که اوکا بوه وبراستي خبرنا جو إبراهيم أنا من علاقة خبوانا النينن جو علاقة بخوانين ولا أنت رابن شنو نعطن عندي ما عندي زكي مدي جلوي درب ما مدي دوركي أوات كم كنت شات كي جالس جو ولا دايو جو أنا مرة دربي شيء ده مناخه سكوت ده شلو مدنجة خناك ديكو ده ودات بقدره خدي دربي شيء ده مناخ مقول ولا نزانم ده ما تشيا من دويزن شيء من الكوادر شيء بكفن حرب كافر لكوانا قتوت وقد يوم دينا ولا قو شيء جانا قو حرب جاية كافر جانا مر شيء شيء كذا وشو نات شو نات هذي تو أبدا دركاتبون زي دركاتبون هديت مشهورة سافر كل مرة مع خدي ما قول ربي كان أبقى سيدي دزهبنا لا شيء بكتنا درجة خدي استاندي نوع بينا مرو دويزات شد كذا بيات شو اشترى شابون خاطي اشترى باش بون أحلاقي وان شابو لا والله جماعة باش بون والله السلام عليكم او شاخ وقتی ما هاتم مخرب و ملسر تتونی الویدت لمیجا خویا مخربی که انکی ناتون گو امی او بکن جا سبی وانار زاروکا گو جا ما هاتن دویره مدیل کله کامن گو بردنه که مدی یکی گو برندنه گو اوش خوارن جامیه امی جامیه داوانه و حتی ذاتم کرو ایرو تشکیه وایه گواه شاندنه پیته مالا برای می شاندن پیبین قی مالا بکتین دوین او شید سالم کره برای می دوی ولی از بوان را خبر ناتم باوی وان را لی از بوان هردیا را خبر دیدم عجله وره مالا مشی بخون مگو والله اشی بینا خود ربون دنیم سرخانی خدا عالم ساو که از حوشه دا حوشه برخته دا ماما دوی دا چون مگو از دار کی جور دا بکمه چنبلیوی اولا لوی دا خبر دا گولا بالا بگاتنه گوتنه ام بوشات نیول درده من ناپرسن ملو ناینن نظام چه مگو والله هیچ تشکیه ام چون بر دیوار شید حسی اول بر رکنه بر تقسیمه و دعب سیعب جی او کاوی گرتره وی او دکر مدی جه پرسی گوته کدا خلاص بی تدگو خدای مهیه کاوی خدا چوا خلاص که وی گو الله اکبر تکبیر دا وانا گو دنگو برده فقط جوان مرا دگو بابا والله تیلی اول گند رونی سلمان خیش اروپا جاواوی بین تا ببینه زیارت بکنه وی تا او کنکی خونه بعجینی او کنکی هم چونجی دریا خدا دایه و الحمدلله درگاه خدا داد چون حمده خدا چوخ شکر به ایرو اوجی اسلام تمامی جمعه ماشاءالله به ماله یعنی دیدی اداره هر کسی لگوری هر کسی ای باشه زاری خوش اما زاری خوش خوشه
Çava bun jwara baş bun ne sadı? پر باشون ایشنی بود اینجا جوی دوامن دوا خدایه که دریا خدا داده چون از شکر دکمش خدای خورا و وان سبیه مبون حلال به جوان را که روشکی نه قلبه میشتن نه قلبه برای خویشتن و مشکورا به هفره کار دکر پر اجوان خوش بود دوام مسلمان آردا دائما یاردم چی بی یا ربی توان عفو بکی یا ربی توان را لحب بینی یا رب و قوتا خدا دعای وان باوی شهیدا بابا اوی اروپا بین تفینن ای حقا جی اروپا هات مدیتن Vallahi zaten biz çocukken hemen bizim karşımızda oldu yani daha küçükken. Duygu nasıl bir duygu diyorsunuz? Yani nasıl size söyleyeyim yani bir katliam oluyor orada. Senin kardeşlerin şehit oluyor. Bir de camide Allah'ın evinde sanki ilk Yahudiler daha yapılmamış bir katliam camide Süsa'da yapıldı yani. Onlar ondan sonra Halil Rahman 63 tane Müslümanı şehit ettiler. Artık bu duyguya ne düşüyor? Yani ne diyeceksin yani bu kadar zulüm, bu kadar şey. Hani ne diyeceksin yani? Olay gerçekleştiğinde kaç yaşındaydınız? 10 yaşındaydı ben. 10 yaşında. Evet. Abilerim birbirlerini çok seviyorlardı ve arkadaşlarını da çok seviyorlardı. Bizi de çok yani ben en küçüğüydüm. Beni de çok seviyorlardı. Aynı o gece Şehit Zeki geldi. Yani daha biz tütün ekiyorduk. Tütünde geldik. Geldi gelmedi zaten ben daha küçüktüm yattım. O da 2 yaş benden büyüktü. Bir baktım anneme böyle söyledi dedi anne dedi sen şehit annesi olmak istemiyor musun? Baktım o da dedi annem de dedi ne söylüyorsun falan öyle hani bizim annelerin arasında mesela öyle genelde vardı. Baktım dedi yok ne diyorsun falan ağzını hayra şey yap falan. Baktım 2. 3. sefer tekrar şey yaptı. Kendine böyle bakıyordu falan filan. Dedi anne ben şehit olacağım. Dedi vallahi ben şehit olacağım. Elinde böyle şeyine vurdu. Ondan sonra camiye hemen gitti. Zaten ben de yorgundum. Hemen düştüm yatıyordum. Bir baktım ses çıktı artık olay oldu falan. Bir baktı etrafımıza, bir baktı caminin etrafında da vardı yani ya. Millet var. Orada şey oluyor. Sivil olanlar var. Böyle sivil elbiseyle, kıyafetle, silah da onlarla beraber var. Demek o esnada elbisesiyle, asker elbisesiyle köye geliyorlar. Asker elbisesiyle geldikleri zaman hani insan ister istemez zaten elli şey oluyor diyor devlettir. Ben yani yoksa bilselerdi mesela daha kadrosunda olsalar veyahut PKK'cı olduğu bilselerdi belki o zaman bu kadar da mesela şehit olmasalardı yani daha az şey olacaktı. Mesela köylülerin haberleri vardı. Bütün hemen onların hepsi haberleri vardı. Tek bizim haberlerimiz yoktu. Onlar da demek tehdit ediyorlar, yapmışlar, şey yapmışlar falan. Biz birkaç kişiye de söyledik, götürmediler. O yaralı haliyle falan filan. Sonra bizim bir tane amcaoğlu var. O da daha şey olmadan o da 1-2 seferlik böyle arabanın üzerine bizim arabamızın üzerine geçmiş. Bizim araba da hemen caminin yanındaydı. Caminin yanındaydı. 4 tane kurşun onun tekerleğine dağıtmışlar ama demek değmemişti. Ondan sonra o amcaoğlu alıyor onu. Bütün şeyleri, bütün bu yaralıları yani şoförlüğü de doğru dürüst yoktu. Getirdiler Silvan Devlet Hastanesi. Süsa şehitlerinin tanıdıklarımızın
Hemen hemen hepsi bizim akrabamız oluyor zaten. Yakın akrabalar Hüseyin Çetin Kayfa amcamız oldu. Said Mekin Medeni Zeki kardeşler de bizim akrabamızdı. Hacı Ahmet oğlu ve Adnan da onlar da bizim akrabamızdı. Yani her halükarda hepsi bir şekilde akrabamız oluyorlar. Şehit kardeşlerimiz İslam davanın güzel örneklerinden bir tanesidirler. Nasıl diyeceksiniz? Şu sıcaklığı görüyorsunuz. Yaz ayında bu sıcaklıkta gündüz akşama kadar çalış. Çalışırken 5 vakit namazını camide namaz kılmaya çalış ve camiden geri durma. Bu bile başlı başına kardeşlerimizin İslami hizmet açısındaki çalışmalarını göz önüne sermektedir ve göstermektedir. Bu bize yeterlidir sanıyorum. Şimdi bu kardeşlerimizin ailelerine, durumlarına bakıyorsun, baba, oğul, yeğen. Bir tarafta bakıyorsun 4 tane kardeş. Bir tarafta bakıyorsun köyün imamı. Bir taraftan bakıyorsun korkusuz bir Hüseyin var. Ali var. Bunları birleştirdiğiniz zaman yani gerçekten dedim ya İslam davasını öğrenmek isteyen, özellikle bölgedeki İslam davasını öğrenmek isteyen bu kardeşlerimize baksınlar çok iyi anlarlar, öğrenirler. Bu dava kimlerden oluşuyor? Bu dava nasıl bir gelişmeyle gelmiş bu döneme kadar? Bu dava kimlerle büyümüş? Bu dava hangi bedeller ödemiş? Düşünebiliyor musunuz? 4 kardeş ya. 4 erkek kardeş bir saldırıda şehit oluyor. Baba oğulla şehit oluyor. Yanlarında yegenleri var. Yani işte bu kardeşlerimizin şehadeti aslında batıdaki Müslüman kardeşlerimizi ayağa kaldırması gereken bir durumken aslında bütün Müslümanların uyanmasına vesile olması gerekirken Müslümanlar başka bir güze bakmaya çalıştıkları için uyanmadılar ancak şehadetleri uyanmasına vesile oldu. Birçok Müslüman grup ve İslami dava kardeşlerimiz bu şekilde davamızı, İslam davasını tanımış oldular. Bu bölgedeki çalışmaları bilmiş oldular bu şehitlerimizin sayesinde. Ne ticaret ne de başka bir şey bu kardeşlerimizi Allah'ı zikretmekten alıkoymadı diye. Ne ticaret, ne gündüz yorgunluğu, ne eli kanlı katillerin tehditleri, ne aile baskısı, ne günün yorgunluğu, meşakkatli bu kardeşlerimizin camiye gitmekten, Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten, Allah-u Teala'nın davasını söylemekten geri bırakmamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar çalış, o yorgunlukla akşamleyin git camide ders ver, ders al, Kur'an oku, Peygamberin hayatını öğrenmeye çalış. İşte İslam davası, bölgedeki İslam davası, mustazafların davası budur. 5 vakit camide namaz, hiçbir kınayıcının kınayıcısından çekinmeden İslami davayı yaşatmak ve bu yolda şehit olmak, mücadele etmek, şehit olmak. İşte bu kardeşlerimiz bize bunu gösterdi ve bütün kardeşlerimize de şunu söylüyorum. Biz bu şeylerin yolunda yürüyeceğiz diyorlarsa ilk önce camileri doldursunlar. 5 vakit camide namaz kılmaya çalışsınlar. Kur'an dersini almaya, Kur'an dersini vermeye çalışsınlar ve gerçekten bu şeylerin yolunu o şekilde sürdürmüş olacaklar. Buyurun abi. 26 Haziran Şehitleri Anma Programı bu sene Ramazan'a denk geldiği için Allah'ın izniyle bayramın 2. günü ve 3. günü olarak anma programı düzenleyeceğiz. Şimdiden tüm kardeşlerimizi anma programına davet ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Kayıttaydı. Buyurun. 26 Haziran 2016 tarihinde anma programını düzenlemek istediğimiz bu şehitlerimizi anma programında ancak Ramazan'a denk geliyor. Ramazan'da biraz meşakkatli olacağı için bayramın 2. gününde anma programı düzenleyeceğiz inşallah. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. 26 Haziran anma programını düzenlemek istiyorduk. Ancak Ramazan'a denk geldiği için bayramın 2. gün, 3. gün... Kapat şimdi ya. 26 Haziran 2016 tarihinde düzenlemek istediğimiz şehitlerimizi anma programı Ramazan'a denk geldiği için ve yaz sıcaklığındaki meşakkatten dolayı bayramın 3. günü yapmayı düşünüyoruz. Allah razı olsun. Hepinizi de bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Tamam. Vesselam.